Pa ja bih preporučila svim devojkama da dobro upoznaju porodicu svog partnera. Da vide iz koje porodice potiče, da li mu je možda otac sklon nasilju, jer to nasilje se prenosi na sina. To je kao neki uzor ponašanja, kako bi on trebao da se ponaša. Prvo to, da obrate pažnju na porodicu. Drugo, da prepoznate sitne neke nasilne, ono što se oni kao pokažu kao nasilnici, ali to su mnogo sitni i nevidljivi primjeri. Recimo taj pogled u telefon da vidi njene fotografije, pa onda čita poruke, pa onda da joj kaže pa zašto ideš u taj kafić, ti si dama, to ne pripada tebi, idi ovde. Pa zašto se družiš sa tim drugaricama koje znaš kakve su? Ti si za njih pojam, one su sklone ne znam čemu. Znači, sve su to neki sitni detalji koji ukazuju da se ima posla s nasilnikom. Znači, prvo upoznati familiju, prepoznati te sitne, znači nije to ljubav, to je dominacija. To je ono što je Ruža rekla, znači oni misle da smo mi njihovo vlasništvo, njihova svojina. To se u braku mnogo pogorša. I poručila bih, znači, prvi šamar kad dobiju, da ne budu u zabludi da će on da se promeni i da će on da bude mnogo bolji, jer on posle tog šamara plače, moli, preklinje, nikad više. Taj šamar onda ide u mnogo grublje nasilje, s godinama se to nasilje povećava. Znači, ako krene jednom, ne zaustavlja se, jer taj točak nasilja, znači on je prvo kao fin, onda malo zateže, nije mu dobro ovo, nije mu dobro ono, pa onda malo fizičko, pa onda moli, pa opet zateže. Znači, taj krug se stalno, taj ciklični točak nasilja stalno se vrti i sve žene koje misle da će da promene, na kraju i nas ti koje ne može da promene, koje misle da će i koje pravdaju to, uzrok je alkohol, nije alkohol uzrok, to je posljedica. Uzrok je to što je on mamino dete, pa će ona da ga, on je razmažen i tako dalje. Znači, ljudi se ne menjaju, nasilnici se ne menjaju, iz tog kruga može da se izađe samo napuštanjem nasilnika.